Have you ever wondered why disasters are happening more and more frequently since the past few years and recently? Have you ever thought about how to escape or survive these disasters? Well, then you are here at the right place. Welcome back to another new video of End Time News. This is Humanity and End Time Events, a YouTube channel that collects daily footages of disasters happening around the world, fulfilling the End Time Bible's prophecies. Well, if it's your first time, please subscribe it and share it to as many people as you can. We are responsible to create awareness for our loved ones who lives a normal lifestyle as usual, like the people during the days of Noah, following the worldly trends and materialistic lifestyle. Be like Noah, who listened to God's voice, acted according to God's words, and finally built the ark that saved him, his family, and the animals. While the people who didn't listen and ignored God's work of saving mankind were all destroyed by the disaster. So shall it be when the Son of Man comes in the last days. Likewise, the Bible tells us that Jesus has yet many things to say when he returns, that God will do judgment work on earth, that God will separate his sheep from goats, and God will destroy this world and create a new heaven and new earth, and so on. Are you curious to know, my dear brother and sister in Christ? If you would like to know the hidden truth about the mysteries of the second coming of Christ as a thief and want to be a wise virgin, then make sure to check and click the link below in description or in the comments section. Watch till the end, and thank you for watching. May God bless you. Zanpa sunpa chule ni khopa Krista jala ka so pete ho jong se ichi hinin nung lam to gi sam kai Bible thate ngui long Nitin hamsetnaho su jing kita lang na channel hi tunia hi chi video be jo se mi wang pha hi we azi su Hitobang phat pha hi koi ma zo sin amu zo lo hi thukithang hi hamsetnaho sang che che tan piji hi dem masang chun hamsetnaho hi han gal tol hi jongle news ho vela han ki za jing lai chu anom tunwa ikomu ahung thum tan hem tam pin thina man na pe su ka na ken thei he su na nei patawin ahin la wa noi thilse ho iwet ting ei ho chunga su sanga kho zo zo asu jingin leiset chungi alam dang momong ta mi ching mi thim hon jong thilse ho kon hin leiset kichai ding amu thei gal pi athum na ong ton nuclear war hin tin itih akhin so thei ding tin abui tawe ai le so pite ho ei ho din pathin do ei hu hin thei diu le ikinet naw sun cho hi hezi chun Bible a pathin patem ho anaviau hite azi chu tiliza kai pathin kut noi su hin amalung go le anato e yu poi moina ai la chun ne thiu bung som ni lali chang thum na hin olive molchunga Jesu atoupet'in gu thim chan aseijuite ahungun Hitobang thilse ho chu itih lhunga nahung ke ding phat le leiset kichai ding chu ipia kimelchih ding ham tin adongui gal kisat husa le gal kisat thukithang najah diu hijongle kichai hih-un Hitobang ho hi su te ding amavang achaina hilou lai ding ahi gam khat le gam khat kidouva lengam khat le lengam chom khat kisat ding muntina kel tham tin ling ki hot ding hi sobte ho hi chu Bible verse ho hi hoit in ngai to le hen in head do diu chu o Bible ke sun thotep hamse na ki sei ho mit mu chang in agui hlong gam tai a hi le pathin thotep agui hlunga kun thilni hin head do thei diu chu a khat na hin nin nung lam a hi kimelchih na le ani na pakai hungkit phat a hi melchih na hi sobte ho phat na hung phat dung zui ha hin khu mang thei ki ti hi miching ho bowin a he thi mu ve te ka nan simlai chapang ho dia exam hong nai le lekha bu ha sim diu poi moi kuti lo le lo son te diu hi na na tong mi dinga jong a phat cha mu chi atu lo leo aga lo diu hi ichi bang chun pathin thotep gui hlunga kun nin nung lam a hi tai chole pakai hungkile phat a hi tai ti he wa kun pakai lam tu dia i gut lo le mi ching hi thei lo diu hi pakai hungkit chu mi zo si alam tu mong ding nam pakai hungkit lam tu nga mi chinga nga alam tu lo nga lung thim dei nga ma hi pakai Jesu na seijen ati ko tampi ahin lando rom cha hi ati ahile tunya ahin jing pathin thu sanga amang thai thu ta salam in chen lo chen sumla pai nei lego ning than ho nei lu zo le pathinin alhan do la izaw mong ding nam Zakaria bungsom lo thum changget nai pakai jina seijin gam sung pum pia hi hop thuma hop ni ki sumang ding mang tha diu hop khat se bo ai nga ki hoi do diu hi ji ati hop thum la a hop ni ki sumang ding a hi le hop khat la a chu i zaw diu hi nam so pte ho
seperti ho Bible tu tep agui long dam tai pakai lam tu dia agi got diu apoi mo pe nei tai pathin ei mo ho lung ngai tu le ta san dung zuya na hin tu mong ding hinam Bible tu tep mo le pathin tu saya kun ei hon alam tu ding dan tu ta i khul lo le nunga mi chinga ho to bang hi zo lo di hi kum sang ni masangin Israel te holam kai le rasi hon pathin thu gel ta in heo amon ata san ni ju in le saya lam tu ta sangin adoda zo pathin phat thei chan ta sangin gau sat na zo achang ve tun hamse na zong ne tinin asang che che tan achinga thim a ho awai nu naw chapang le holam kai thum no mi hem tam pi hin khu a beijing tai denomination chom choma kon le doctrine chom choma kon hijongle hen pathin tu ta he lo wa inei no leo asagu kiwa tabang hi di wa hi pathin tu ta izil na dinga phat ki jan pat hi ki cho diu phat chu honglum tai azi chu hamse nan in pa ting leo ithi diu ham I hin diu ham mo I bui pi diu hai tai na in zil diu topic ho chu akhana koi tabang Christian ho chu wangam lu thei ding ham ani na pakai Jesu nei hlat do naw hi kum sang ni ram wal ta ibola nitina I chon si jingna layu a hidem athum chan na hi chi chon sit no ho hi hoya kun hong ki pan ham alina hi chi chon sit no ho kun ipiti ithien thei diu ham anga na pakai hong kit na ding to tep lampi ni gu thima gu cha banga hong ding dan le thang punga hong na ding dan agum na mihim chapa ipi ki sai na ham asagi na pakai hung kiting vice version ho banga chu ipiti inalam tu thei diu ham I Krista ta le Krista hem ipiti I het khan thei diu ham yo khom na hin la pung sagi makhaya pat pung ko makhai sung hiding ahin WhatsApp group voice call hiding ahin English le ai pawa zo ngomin ahi thuta khulnom zo se le hamse na hoa kon pathin mi hu hin na changnom zo si anuya description le comment a link a kon hin join theyu hi ke hon ki mancha dang ka hin sei pi diu in ki het tu diu hi ka hin sei pi nom chu hi le hi chi channel hi Nitin hamse na le pathin thu hung ki update jing ding a hin pachomi sa ole subscribe natin iloi pa in sumi ngai lu cha cha hozong ana share kana chi hi lagaw lam ki ngai lu na hi pathin in ai mapui jing taw han
มาเร็วจะไหวไม่ไหวแล้วนะมานี่เร็วลูกมาเร็วมาเร็วมานี่เร็วมานี่เร็วมาเร็วให้ตามนั้นมาครับพี่ให้ตามเรือมาเฮ้ยไปถึงตรงนั้นเลยเฮ้ยมาเร็วลูกมาเร็วมานี่มาเร็วมาลูกมาเร็วมานี่เร็วให้พักก่อนจะได้มีแรงมานี่ Доня яблоница. Трав останется. Джамия. Из-под подвожняк.
বড় হুজুর ফোন দিল। সালাম আলাইকুম। আমাদের শেরপুরে বন্যা পরিস্থিতি খুব ভয়াবহ। শেরপুর নালিতাবাড়ি, ময়মনসিংহ বিভাগ। আমাদের শেরপুর জেলা নালিতাবাড়ি অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী বাতকুচি বেকিগুড়া জামিউল উলুম মাদ্রাসা বন্যা পরিস্থিতি খুব ভয়াবহ। এখন মাদ্রাসা হেলথ বিভাগ, জায়গাটি আনসার ক্যাম্প সংলগ্ন পুরান বাস স্ট্যান্ড এলাকা। নলিতাবাড়ি ভোগাই নদী ভাঙনে এখানে পর্যাপ্ত পানির সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় 2-3টা অঞ্চল এখানে প্লাবিত হয়ে গেছে অলরেডি। অনেকের বাড়িতে পানি উঠে চলে আসছে। মানুষজনের অবস্থা দেখেন, সবাই নিজেদের ঘর ছেড়ে অন্যত্র জায়গা নেওয়ার জন্য এদিকে আসতেছে। একজন বাবা তার সন্তানকে কাঁধে করে ওই যে দেখতে পাচ্ছেন ছেলেকে কাঁধে করে নিয়ে আসতেছে। কি একটা অবস্থা, আমি আসলে চোখের পানি